Danas mi malo da pričam o ritualu koji je vezan za Azazela i koji se održava na praznik koji se zove Atonement Day ili Jom Kipur. To je dan kada se posti, dan kada svi poste, taj dan se ne jede i ne pije uopšte. Taj dan se razmišlja o svemu onom što je učinjeno, a u susret dolasku suda velikog, suda Božjeg. To je trenutak osvrta na sve što je do tada urađeno, grešno, trenutak kada se čovek pospe pepelom i kaje se. Otprilike isto kao ono što su radili u Ninivi kada su se posuli pepelom i postili. Ovdje jedino se ne posipamo pepelom. Sad taj dan se puštaju, to jest za taj dan se gaje 2 jarca, od čega se jedan žrtvuje, a drugi se pušta u divljinu. I ono što odlučuje tome ko će biti pušten, a ko žrtvovan je zapravo žreb, najobičniji žreb. Casting a lot, kako bi se kazalo na engleskom. Onaj na koga žrebom padne izbor da je onaj koji će biti scapegoat, odnosno onaj koji će biti pušten u divljinu, je zapravo onaj koji je Azazel, odnosno onaj koji je žrtvovan za Azazela. I ceo ovaj ritual zapravo je replika prvog zvaničnog greha, koji se tiče prvog ubistva. Jer prvo ubistvo je zapravo i prvi dodir sa smrću. Kako znamo, Biblija veoma pažljivo prokazuje svakog koji je imao kontakt sa smrću. Smrt se smatra prelaznom bolešću i kao takvom vrlo zaraznom i kao takvom onom koja zahteva oštre mere higijene i dijetetske. Dakle, vrlo pažljivo poštovanje karantina u kontaktu sa smrću. Dakle, onaj koji je prvi doneo smrt među ljude je onaj koji je ubio brata. I šta se desilo sa Kainom i Aveljom? Nakon što je ubio brata, tako što ga je izveo u pustinju, odnosno napolje, tamo gde nema ljudi, jer znamo da su ljudi bili Adam, Eva i njihova deca, dakle u pustinju, ostavlja brata i tada ga Jahve proganja da ode daleko od njegovog lica. A gde ako ne dole? Interesantna reč je značenje reči arec, gde on biva prognan, znači nadole. On mora otići nadole, jer jedan od prevoda reči arec, koja znači zemlje, je i podzemljari, oni koji žive u podzemlju. Jer zbilje nakon poplave Adama i arecu se sjedinila tako da je površina arec postala Adama. Ali pre poplave Adama je bila odvojena, visinski odvojena. I dokaz za to je trenutak kada se Azazel, znači jarac kom je odlučeno da se prebace svi gresi naroda, za taj dan stane pored visokosveštenika koji za taj dan specijalno skine sve svoje velelepne delove odeće i ostane samo u lanenoj košulji, lanenim gaćama, lanenom turbanu i lanenom torbicom. I stavlja na jarca grehe naroda. Bukvalno sprovodi, kao što se električna struja sprovodi, kao tok, kao struja, bilo vodena električna koja se sprovodi, on to sprovodi na glavu Azazela i vezuje mu crvenu skarletnu maramu oko vrata. Nakon toga ga puštaju da padne, da ode u divljinu, a da bi bili bezbedni da se taj jarac neće vratiti zajedno sa svim gresima koji su mu prebačeni, on se pušta niz liticu. I sve tu imamo dvostruko značenje. Ono što nam govori Biblija, to je da je Avelj, nakon ubistva Avelja, Kain prognan dole, daleko od lica Božjeg, da ode daleko. Dakle, da ode naniže, tako što više ne može da se vrati. Dakle, silazi niz liticu, što znači da je zemlja Adama bila povišena, bila nedodirljiva u odnosu na donju zemlju. Još jedna potvrda. Upravo je kroz ovaj ritual, kroz mitski potencijal ovog rituala, jer govori upravo o tome da su to različiti spojevi gde se odozdu više nije moglo gore. I da je upravo sve ono što je usledilo kao sunovrat civilizacije nastalo zbog toga što se Azazel ipak vratio. I tada je došao razlog za poplavu. Dakle, nakon što je pušten iz liticu, on umire i tada ta čuvena skarletna marama oko njegovog vrata beli, što je znak da je Jahve prihvatio
okajanja grehova i da kreću čisti, da je otprilike neka vrsta reseta. Međutim, kako znamo šta se desilo, da je Kainovo potomstvo, odnosno Adam generacija koja je sišla na tu donju zemlju u podzemlje na Arec i postali su podzemljari, oni su u nekom trenutku namamili Evine kćeri i unuke i vratili se gore na tu zemlju, nažalost. I upravo zbog toga što su se vratili, zarazili smrću sve ove stanovnike Adama zemlje, dakle Setovo potomstvo i Adamove ćerke i sinove. Na osnovu toga je morala da padne presuda koja je glasila reset. Poplavom se morao potopiti taj izmešani svet koji je na svet doneo nemoguće spojeve. I upravo u tome što im je kazna da budu i provedu svoje dane u provalijama, u klancima, u usecima, u klisurama, upravo pokazuje šta su oni napravili, jer oni su ilegalno prokopali svoj put orući, praveći bukvalno klisure u zemlji, u prostoru, da bi se provukli, došli na zemlju i uradili to što su radili sa ljudima. Znači, umjesto da ih čuvaju, namamili ih u provali, u propast, uništenje koje je rezultiralo prvi put poplavom, drugi put požarom. Ali zato što su kopali klance i klisure, zato su presuđeni i osuđeni da provedu dane upravo u klancima i klisurama, u provalijama, u pustinjama. Jer je Gospod veran istinit. I upravo to je homeopatija kojom nam meri onako kako smo sami razmerili. I zato i stiže takva vrsta kazna. I sve je krajnje pravedno. A upravo ova litica pokazuje i izvesnu kanjon, litica, udubljenje, krater, gde je pravi Azazel koji je tom prilikom i došao, dakle onaj koji je i zadužen za sve to strašno dešavanje vezano za kontaminaciju gena mešanjem vrsta, jer to su pali anđeli doneli na zemlju, a njih je predvodio ko bi drugi nego Azazel. I zato je on dobio najgoru kaznu da bude vezan lancima tako da ne vidi ni tračak svetla i da je grubo kamenje stavljeno na njegovu glavu, da je on u udubljenje zemlje, u provaliju, u krater, u klisuru ili kanjon, kako bi se reklo, niz liticu i sam zarobljen do sudnjeg dana kada će biti bačan u vatru. Dakle, Azazel je taj anđeo koji je zaslužan za davanje tajne izrade metala, oruđa i oružja, nakita, šminkanja i svega ostalog što je zapravo donelo ubrzanje uništenja ljudi međusobno. Jer to su sve zabranjena znanja koje su na našu štetu, isključivo na našu štetu. Te je na ovaj način pravi Azazel, po kom je dobio ime i ovaj čiji je tata Azazel, kako bi se reklo, jer šta je rečeno za Kaina, da je od njegovog oca, koji je sam đavo, jel tako? A znamo da se đavolu daje scapegoat, njemu se daje njegovo, njemu pripada greh. I zato je Azazelu poslato i zato je taj Azazel imobilisan u krateru i nakon isteka kazne bit će bačen u ognjeno jezero. A šta u ovom kontekstu predstavlja onaj drugi žrtveni jarac? On je onaj koji je otišao na ugodan miris Jahvi, odnosno onaj koji je prihvaćen. Zapravo, u cijeloj priči, nakon svega ovoga i ove distance, vidimo da je Ješua zapravo preuzeo obe uloge. On je onaj jagnje, odnosno onaj jarac koji je bez mane stradao. Kao što je Avelj bez mane. Isto tako kao ona junica koja nema poroda i koja nije bila uprezana. Znači ona koji je predviđen za pastira. Tako je i Avelj na isti način najavio Ješu kao pastire koji je bez mane. Koji nije onaj koji radi i koji nije imao nikakvu krivicu na sebi, nikakvog greha na sebi, a ipak je stradao i poneo je grehe sveg naroda. Odnosno, na isti način na koji je to Azazel uradio, tako je isto i Ješua na sebe primio sve grehe sveta, toliko da je on sam postao greh. Kako kaže Pavle, učinio sebe grehom za sve nas. I upravo je to trenutak kada on citira čuveni psalam 22,
koji 99% ljudi pogrešno shvata, jer upravo pokušava da podvuče tim psalmom razliku između Hrista, između Ješue i Jahove Gospoda. Međutim, upravo to je ono što ga i potvrđuje, jer citirajući psalam 22, Eli lama sabaktami, zašto me ostavi Gospode, moj Gospode, je zapravo trenutak u kom Jahve mora da odstupi od njega da bi on u potpunosti postao greh, da bi kao magnet privukao na sebe sve grehije i sve demone koji kao crne leptirice idu na svetlo. Na isti način on je morao da od sebe odagna svaku pravednost i da postane samo taj negativni polaritet, da bi silinom magnetizma privukao na sebe sve ono što je suprotnog neelektrisanja i povukao sa sobom u smrt. Nazad gospodaru smrti, jer u podzemlje, nosi ga u podzemlje gospodaru mrtvih. Nije uopšte slučajno da se na grobljima stavlja umjesto nadgrobnog spomenika obelisk, jer obelisk je znak gospodara smrti. Čovek kad je umro, pripada njemu. Jer šta Gospod živih ima sa smrću? Zato je i lepo i rečeno, pusti mrtve da sahranjuju mrtve. Oni koji spavaju smrtnim snom nesvesni toga kome služimo su ti isti koji su već mrtvi. Iako možda telesno još živi, ali duhovno su mrtvi. A duh je jedino što se računa. Tako da je Ješua nama objedinio obe stvari. Dakle, postao je sam greh koji je na sebe uzeo krivicu svih ljudi ikada i gde, koji su bili, koji će ikada biti. Svih grehova koji su zamišljeni, jer Gospod zna kraj pre početka. I znao je tačno šta je on uzeo na sebe. I zato mi u principu imamo prizvanicu da je sve plaćeno. Samo oni koji žive u neznanju su oni koji će platiti. Koji će platiti životom, jer ako ne znaju da je Ješua taj koji je platio naše grehe punu cenu, onoliko koliko košta, je on isti on koji nas oslobodio, koji nam je dao prolaz kroz pocepanu zavesu u carstvo duha kod Oca direktno. Da ne moramo više da idemo preko posrednika, jer nemamo drugog posrednika od samog Boga, to jest Ješue. I sa njim dolazimo na treće nebesa i zahtevamo s punim pravom da odatle s trećih nebesa upravljamo svim što je na zemlji. Jer sve što vežete na zemlji vezano na nebo i sve što odvežete na zemlji odvezano na nebo. Na taj način nam je Ješua dao da činimo, kako kaže, i veće stvari od onih koje on činio. A on je dizao mrtve u život nazad. Jer on je Bog živih, kako kaže. Iza njega nema mrtvih. Zato on kaže da je Bog i Avrama, Isaka i Jakova, jer za njega nema mrtvih. I mi nismo mrtvi dokle god u duhu znamo da ko je platio naš ceh i pozivamo se na njega. I zato imamo pravo da svojim duhom menjamo svet oko sebe, nikako drugačije. Sve ostalo što vidimo nije nastalo od vidljivog. Sve vidljivo je nastalo iz nevidljivog. Nevidljivo prethodni vidljivo. I ako hoćete da utičete na vidljivo, vi morate da odate u nevidljivo. I u duhu da Gospoda molite i da očekujete da ste već dobili. To je ono što je tajna koja se od nas krije i što nas sumnje spopliću sa svih strana da nas razoružaju od beskrajno moćnog oružja koje nam je Gospod dao. Oruđa i oružje. Da neprijatelj nema pravo na ono što je nama dato neprikosnoveno sa trećih nebesa i da jedini ko može da nam bude neprijatelj smo mi sami, da abdiciramo svoje kraljevsko pravo. Tako što zaboravimo čiji smo. A to ne smemo ni u jednom trenutku i zato svakom trenutku treba da se molimo i zahvaljujemo Gospodu bez obzira na situaciju koja je trenutna. Da bez obzira na buku i muku u sebi i oko sebe moramo da znamo kome da zahvalimo, jer to se prolazi, a večno dolazi. Hvala vam i svako dobro.